Сака сирен историятыгар Сака автономнай Советской социалистической республикатын терии самай жоғыннақ онна маннолорор народтарга кескиллях быхарыны ден билигин бары билинебит. Республика быхытнан туспа териллен сайдан тақсарбытыгар Сака чулу олаттара Максим Кирович Амосов, Платон Алексеевич Оюнускай, Исидар Никифорович Барахов улақан суолталақ үлені үппіттара. Кенелер өйдері сыналара Сака сиригер сылкаға олорбут Ленинес бассыбыттар Емельян Ярославскай, Серго Орджоникидзе, Григорий Петровскай сабыдылларынан сеппите қоппута.
Hey!